Magrasyang bengi po kaya katamongan. Yabe talaking kaya katang panalangin kaniting misa, ding kapasalamatan na yampang dari. Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family. Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family. Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family. Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family. Mrs. Gloria Sarmiento and family. Mr. and Mrs. Remy and Zenny Mercado and family. Roger Arceo and family. Chito Carrion, Marwan and family. Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family. Nelma Yalung and family. Eugene Esteban. Engineer Raul Canlas and family. Jan Bumanlag. Aguilar and David family. Erwin Jan Maniago. Lourdes G. Enriquez and family. Liangco Macapagal family. Raymond and Celia Alfonso. Bong and Jean Galura and family. Alexander Nicdao and family. Ros V. De Leon and family. Lancel and Hilda Lagman and family. Rodel and Jennifer Romero and family. Elise Mercado Pasos. Mrs. Babylin Maglaki. Dr. De Jesus and family. Jill Manangkil. Beth Laksamana. Ana Bayang Hipolito. Madeline Gomez. Lucy Cruz. Beng Chua. Myrna Hipase. Baby Aison. Marisa Narciso. Margarita Rosales and family. Marife Pineda Rivera and family. Moises Nino Pineda and family. Mara Clara Fatima R. Pineda and family. Balbina Sakay Donaire and family. Mrs. Corazon Dumandan and family. Donato, Christy, and Nirvana Dumandan. Diane, Barbara, Kevin, and family. Engineer Raul Canlas and family. Mr. and Mrs. Rolando V. Tug and family. Ramos Capili and family. Lourdes Carmona and family. Mrs. Eufrosina Yumul and family. Elio B. Angeles Jr. and family. April Ann Angeles Cambronero and family. Julius Ryan Angeles and family. Paula May and Aldrin Paul Tarok. Emmanuel and Kathleen Joel Angeles. Mr. and Mrs. John and Lourdes Sadsad and family. Fe Carrion and family. Sally Kapili. Makanyan mo naman yabe talaking panalangin tamo ding special intention dari Janet Terrado, Ornel Terrado, Orginel Terrado, Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Manakmul, Felicitas Bagang, Queen Merly M. De Leon, Rudolph Joan Lopena and family, Angel Bautista IV, Eduardo Tuason Jr., Palyasigi and Sagum family, Juanito Palyasigi, Jade Riley Lopena, Nicasio Lusong and family, Maria Rita Teresita Hinco, Maria Angela L. Angeles, Abelardo and Lourdes Silo and family, Lay Ann Macapagal, Ariane Garcia, Joanne Abigail Tuason, Cel Erwin and Luis Maniago, Belinda Timog, Grace Palyasigi, Al and Lisel Vitug Paraking Karelang Good Health, Edgar and Reina Parbo, Titus and Ana Marie Parbo, Con and Nelson Parbo Jr., Angela Erica Pagador, Eunice Micaela Makapinlak, Arin Nierl G. Balingit, Rowena Dingan, Yuan Inigo Emanuel, Caroline Gimotea, Yuan and Yuri Garcia, Cheng Yandan Malyari, Isabel T. Pangilinan, Lydia Agustin and family, Bing Castro and family, Jenica Galoso, Edison and Joyce Ann Galoso, Herminia Trinidad, Melo and Serena Briones, Rosnelia Guanlao, Delano Malyari, Dali M. Yambao,
Melanie Dingan, Mark Dingan. Manalangin tamo mo naman para king malagwang kapaldanan dari Winston A. Chan, Danilo Batak, Zaina Lorraine Hope Matito, Architected Narciso, Raymond S. Alfonso, Lolita Reyes, Caleb Angelo R. David, Pedro Trinidad Jr., Julius John P. Mercado, Adoracion P. Manalo, Nolila Gamayo, Marie Nicole Parbo Torregrosa, Sean Clifford Matthew Malyari, Joshua San Parbo, Amelia Ibarra Garcia, Hermina Bernardo Susion, Angela Ginto, Gemaline M. Garcia, Rodimo Yargas, Rico Sabado, Melody Cruz Sohail, Nolila Gamayo, Luciana Hoven, Cheryl Bacani, Alma Di Macali, Ferdinand de la Cruz, Faustino Ibarra Jr., Reynaldo Macapagal, Graciela Mortel, Jacob Yuchico, Roderick Holgado, Aldos P. Mercado, Mary Grace David, Edgar Parbo, Odilon M. Escoto, Alberto N. Ali De Jesus, Raquel De Jesus Gabriel, Michael Lopez, Baby Pantig, Madonna Pahita, Odilo Escoto. Yabetala naman po king panalangin tamo ding donors para king bulaning Disyembre, Ella Gomez, Eloisa Peñaranda, Lourdes O3 YMP, Winnie Josephson, Ferdy and Didi Soto Ermitanyo, Fe Atanasio, Florian Daniel, Esther Magtoto, Cynthia Leonardo and Tony Cortez, Susie and Raul Ronquillo and family, Sally Capili, St. Francis Printing Press, Eliza Guevara, Luz de Leon, family of Renato and Gloria de Jesus, Consolacion Castro and family, Bernabe de Jesus family, Martin Joseph Mercado, Maris Mercado Nepomuceno, Julius Nucum, Tere de Jesus Ramos, Dr. Ricardo de Jesus family, Almario Juan, Pat Mansbridge, Benji Garcia, Raquel Olalia Deirit, Irene Rivera, Peter Mercado, Lourdes O9, Paulo Bello, Pamela Gogna, Jessica Del Rosario, Joanna Versosa, Catherine Oralba. Para ka rin kapatid tamong mayang na biye, manalangin tamo para king alangangang kapayapan dari Francisco Boy Labarias, Javier Pineda, Gabriel Enfeo Lalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligaya Arceo, Erlin Dewan, Patria Antoinette Beltran, Dr. Manuel Esguera, Felicidad Bondok, Marilyn Lejarde, Honorato Fernando C. Romero, Chofilo and Pasencia Palyasigi, Marvin Sablan, Leonor Yalong, Teresita Mercado, Catalino Cortez, E.J. Tuazon, Consolacion Rivera Yalong, Purita Sapanta Sampang, Escolastico Yalong, Tosiano Rivera Flores, Macaria Parungaw, Bartolome Parungaw, Lourdes Banawa, Felipe Pineda, Pete Bingham, Gonzalo and Lucia Galura, Bon and Carmen Cruz, Rosario Garlura, Benjamin Bulawan, Mary Blaze Sampang, Marik Renzi Taruk, Among Sison, Filemon Marina Katakutan, Bienvenido Senior and Isabelita Castro Rivera, Pasencia C. Romero, Alfonso Macapagal, Emmanuel Macapagal, Alejandro Yalong Jr., Jesus Corazon Palyasigi, Marciana and Francisco Sadsad, Christopher Carrion, Pedro Lianco, Jose Timog Jr., Dipna Bernard and Leonardo Macapagal, Onofre Quiambao, Arnel Beltran, Rodel Maglaki, Honabi Swing Pineda, Stephen Mansbridge, Josefino Juan, Zenaida Juan, Ricardo Sr. and Eufrosina Lising, Dominador Macapagal, Nelia Macapagal, Emiliano Macapagal, Maria Macapagal, Pablo Cochon, Alberto Roque,
Eliseo Capili Sr., Pedro Flores Pineda, Ludi A. Maningas, Adolfo Magtoto, Enrico Magtoto, Emilardo Yalong, Maria Vicenta Rivera, Dipna Bernardo Leonardo Macapagal, Juana Doracion Eduardo, Jaime Maring Oscar, and Virgilio Malyari, Benvenido Eufrosina and Beatriz Josian, Arturo and Lourdes Santos, Aurora and Remio Sarmiento, Baby Henzon and Ben Erlinda Mamangon, Herminio Carrion, Maria Romero, Rogelio Soto, Marvin Dingan, Raymondo Soto, Miguel Dingan, Philmore Dingan, Purita Y. Resido, Nasenciana Malig, Estela Lagamayo, Alan Guzman, Encarnacion and Ernesto Villanueva, Maria Gloria O. Pineda, Gian Carlo P. Reyes, Lucita Yumol, Bernabe Yumol, Carmelito Altarejos, Met Pituk, Kambedering sa Blancaladua, King Purgatorio. King lagyon ng ipam, po ning anak, ang po ning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, ating pamakyagom ning banal Espiritu, manatili kay kayungan. At kekan timurin. Pagmasusyan tayong kapat a Domingo ning Adviento. Sisiyantala rin kay katamong kasalanan, pat na maging karapat dapat miyampang karing banal na misteryo. Iagastang miyagnanagnaning kapanisyan, Aminan ko, King Diyos, sa mapamakalulu, at kaya kayo kapatad,
ing mi kasala kong bina, king pamiisip, pamangamano, ompong pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Ulinita, ipanika po ko, kang Nuana Mariang Kapilanman Birhen. Karing sa blangangelang pang banal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katamo sana, king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, tapukanan mo laking grasya mo ring puso mi, bani kaming belitana na ning anghel, king pamikatawa ng tao ning anak mo, king kapaminataning pamaylas sampon kamatayan, no? Pangayin tuliran mi namang miras king ligaya, ning pangasubli ng mebye. Itiyadon mi keka o Diyos, king kapaminatan ng Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibigyan po ang magari kambe mo, king kami atunganing banal Espiritu,
manggaman kingalanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ng propeta Miqueas. Dapot ika, Belen, Efrata, ing peka malating dili, karing pamilya ng Huda, manibat keko, mibay chay tang pipalto kung pamuntok amiral king Israel. Limpi pupunan na, at ataluntunan la, penibatan kime nga paunang panahon, karing aldo ang malambat ng milabas. Uli nita, inginu painggulutan na la, ang gaking panahon na manakya itang babaeng miraramdam. King panahon na ito, ding makatagan pa karing kalahi na, ang makaugse karing aliwang lugal, niyagam lang pasibayo karing sarilang kabalen ay Israelita. Potang datang ni, yung maging pastul asumese king kawan na, kambenin sika na ning ginu, kambening kamalan lagyuning Diyos na, may biyebelang panatak ding sakop na, pablasang manibat kanita, idadlad nala kayo pa yan, ang ganak ng sepo na ning labwad. Iya mismo'y maging kapayapan. Ingamano ning Gino. Salamat, King Diyos. O pastul ng Israel, tingiran mo kami, ikang makalukluk, baboring kerubin, sunlag ka, gisingan mo yung upaya mo, datang naka, bamo kaming iligtas. O Diyos, alubos mayupaya, misan ba balikdan mo kami, at iba't banwa sumungo ka lawan me, at dalawan iting ubas, sesen miting tanam, nakabud ning wanan mong gamat. Ing saok mo sana, mibiyeging inalal mo, ing taong pigkaluban mo, king sikanan mo, kanita kapilan man, na kami dumayo keko, pagkalaman mo kaming bayong biye, bankin lagyo mo, maus kami. Pamamasang iba't kinsulat daring Hebreo, inyang Kristo umining datang ketiking yato, nga nang sinabi king Diyos, ika eka miburi king sakripisyo karingayin, si jaming metong katawan para kanako, eka matutula king pamidaon karing animal adurulukan da karing altar, o karing sakripisyong kapamayaran para karing kasalanan. Nga ko kanitang sinabi, antimonong makananong misulat tungkol kako ing rolyo ning batas. At iku keni, o Diyos, darat ng kubantupat king kaburian mo. Pasingan yuking sinabi ng mumuna, eka maburi, karetang yuyutos ng sukat midaon ning batas, nga nawari, karing sakrifisyong ay nakakanan, ay nadurulukan, amponin sakrifisyong kapamayaran karing kasalanan, at eka matula kareti,
at kay bat naniti nga nang sasabi, at iku Kenny, darat ng kuban tupating kaburian mo, na ano pata, waksin na rin minunang uring sakrifisyo, at eali na kareta yung sakripisyo ng Kristo. At ing kaburian na mano ng tuparan na, yapin itamo, mipabanalan tamo, king kapamilataning pamidawon, king katawan ng Yesu Kristo, misan mo at para ka ring sabla. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Sinabi ng Maria, metong kong alipaning Ginoo, marapat kabud ka nako, antimoy gingkas mong amano. Ingino manatili ake kayo, At keka antimurin, pamamasang iba't king maya pabalita, agpangkang San Lucas. ligaya keka o Ginoo. Ginayak yang maglakbe i Maria, marapal yang minta king metong abalen, king bulubundukin ning Judea, karas na king balen ng Zacarias, pigaya ni Isabel. Kabod dimdam ng Isabel ing pamamuge ng Maria, linuksuyeng pungol kilob ning Atyana. At Isabel, kinatmuya king banal espiritu, at gingkas na king masikan asiwala, nuan kakaring sablang babay, nuan ying bunga ning atyan mo. Makanano kong pangayintuliran king ingima ning ginuko, datang iya at dumalo ka nako. Pablasang kabudmiras karing balugbog ko ing pamamuge mo, linuksuya king tula ing pungol kening sepupunan ko. Nuan ka ikang sinalpantaya, king matupad ing amanong pepayabot na keka ning Ginoo. Iting maepabalita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pabengi kaya kayungan po. Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapat yagas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Sasabihan tayo ita, bayo tamo tanggapan, bayo tayo tanggapan, ing katawan ng Kristo, king komunyon. Eko matampang tanggap keka. Eko karapat dapat. Naingumpisa na ning misa. Agkatanakatamo ning pari. Si Siyantala, din kakatang kasalanan, batang maging karapat dapat. Magmasusi karing banal na misteryo. Memorya tano po siguro Reni, anya etano masyadong apapansin. Umpisa na pa mo ning misa, manyawad tanang tawad. Ban kanito, maging karapat dapat tamong makyabi king banal a Eucharistia. Deng aliwapang panalangin,
panimunanan ning pari, pamanyawad lang kapatawaran, karing kaya katang kasalanan. Panagkat nening misa, ing suryentayang sarili tamo, ing kaya katamong kinan, at kilalanan niya, ing degulaning Diyos. Akit tamo'ing malatita mo, pero maragulya ing Diyos. Kumatang pangtanggap keka. Karapat dapat. Pero ing Diyos, pamilit na yung sarili ng tanggapan tayo. Buryano. Paninapan ng tanggapan tayo. Pero, tamo karapat dapat akayabi tayo. Kasi, dakal tamo kinan. Aliwa mo retang kasalanan na may kamate ka, may nako ka, may gintaksil ka. Dakal tamo negative thoughts. Ako man dakal ko negative thoughts. Dakal tamo marok isipan. O kaya minsan marok pagnasan. Masanting pagnasan. Dakal tamo negative thoughts. Na minsan, atin po talagang tao na ingakakit damo, ing madalumdum. Akakit damong buri damong pintasan itang masanting. Da akakit itang masanting. O kaya ning minsan mag-focus lang kitang detalye, de akakit itang bigger picture. Itang malawakan aparasan. Pero yung pansinan do, itang malating detalye. Akakit siya po rin kakatamong star. Pituna lang Balo yung pong at luta na lang ba nung gagamitan dyan? Are-recycle na. Pero yung papansinan da rin nga liwat ating mamansin nung makananula pa nga bili. Itang negative. Yang nga kakit da. Inalis ko lang lugal, bang kanita tintamon tanda, kapituta ng aldongeni, kaya katamong pamagsimbang bengi. Pero yung pinsinan da, aliwaret ang sinaw, at lulang servers ding mamanik para ipako dala, kabit dala. Akit ditang malati, negative yo. Naman sumao para sa leseyo. At o hindi po yung kasalanan, meka tutuyit ang karapat dapat, matampang tanggap keka. Yapin itang istong ikit de, itang negative, pintasan de itang kinan. Balo yapin kasalanan, mag-enjoy la po. Gagawan da ito. Balamo oiting pulay ning biera. At pang mas mata sa kasalanan ka rin. Ipamalita de po, influensyan do pa rin aliwa. Ban kanito, atin lang kaya be manakit ketang negative. Hanyapin balang miso, karampatan mo yung seryoso tayo itang kumatampang tanggap keka. Balamo ala kong karapatan tanggap keka. Kasi as nakang karagul, as nakang kabanalan, pero oy ning lamanan ning isip ko. Oy ning lamanan ning utak ko. Oy ning lamanan ning ugali ko. Bali po itang disposisyon na ita, ko karapat dapat, yaing panamdaman ng Isabel, kayang binasa tamong ebanghelyo ngeni. Yan naman ning ebanghelyo para king kapat na Domingo na ning Adviento, ang popitang napon, ing pamagdalo ng Maria kang Isabel. Nga ng Isabel,
makanano kong pangayintuliran king ing imaning ginuko. Datang iyo at dumalo ka nako. Bala mo sasabihan ng Isabel, ing kayang malalam unworthiness. Eko karapat dapat king presensya ng Maria ang magdala king kanakong Ginoo. Akakit ni ing kakargana ning Birhen Maria yapi ning talapagligtas. Tanda ng tao po, Isabel, bawog ya. Ne po. Pero yung bawog keng banal na kasulatan, aliwa mo itang pwedeng manganak. Yung bawog ating sumbagal, bahan kanita makapanganak ya. Yung metong nga babae. Pero yung bawog mo naman, bawog ya Isabel, bala mo ipako niya naman ket ng karelang ketuan. Tutupad king kautusan na ni nga pong Ginoo. Meging bawog niya naman ang gana ako keri. Yan na naalampasan itang kayang kabilyan. Anyapin may impluensya yo, yung kayang pamisip. Pero anyang dalawan ni nga pong Ginoo. Isakarias, ang poyo, dininanong anak. Limpasan ng Isabel, itang pangabawog na ning kayang pamisip. Eko karapat dapat. Itang eko karapat dapat, negative ngeni. Nune, maging positive yang kababanlog. Kayap na ning Diyos kanako ang yang pang bawog ko. Pamikakatawan, bawog, pamisip. Inglinto kang Isabel at pwede tayang pakyapusan ini, ing kapakumbaban, eko karapat dapat, migit yung Diyos, maragol yung Diyos, pero kikilalanan kong eko karapat dapat tanggapan kay Maria, king mit mong kababanlog, i-welcome kay. Bistaman atin ko pang negative thinking. Tinasing sarili ng Isabel, no kilala ni ing kababanlog na. Bala mo sasabihan ng Isabel, alayang katuliran, alayang kay, karapat dapat dalawa ng Maria, karapat dapat puntalanin ng Diyos. Pero pintalanin ng Diyos. At ito, mag-create yung kababanlog kang Isabel. Kakadwa, Isabel, anyang sinabi ng makanano kung pangayintuliran, king ingimaning ginuko, i Maria, datang iyo at dumalo ka nako. Metong iyang panamdamanan ning may bisita, emuasahan, binisita na ko, magdalaya pang maya pabalita, na ano yung reaksyon mo? Kapasalamatan. Ekuasahan, tanggap kong regalo kayo, pero pepayatad nepa. Ekuyasahan na itang metong nga tao nga ito sumaupya. Pero sinaupya. Pasalamat. Pasalamat ya Isabel. Kung man karapat dapat, pero ing pamandalo mo, maragula honor kanako. Bala mo kitmuan ning kapagmulalan ni Isabel. Itang pamamisita ng Maria, metong yang karangalan kayo. Metong yang blessing kayo. Metong yang kusa ng lubinye Maria kayo. Itang meglakad jay Mariang marayo.
para bisitane ing pinsan no. Metong yang maragul akarangalan kayo. Anyapin, ko karapat dapat, pero pasalamat iyo. Profound gratitude. King Birhen, King Dios. Kakatlo, Isabel, inaus ni Maria, ing imaning ginuko, the mother of my Lord, ing imaning ginuko. Kasalpantayanan niya ito, kikilalanan ni ing ginu, akakarganan ng Birhen Maria, pero king mitmong kagalangan, reverence. Pisa na yan, po, mas anak ya kayo. Pero binyena ing solemning kagalangan king Birhen Maria. Uling kikilalanan ni ing kabanalan ayat tsukang Maria at ing kabanalan kakargana ning Birhen Maria. Kabanalan, ing karampatan na pakibat king kabanalan, reverence, kagalangan. Kaya misa, kaya katamong pamanalangin, o iting anyawara ng pakibat kaya katamong. Neng pong tatalakad kayo para makiramdam king amano na ng Diyos, kagalangan niya ito. Neng makalukluk kayo, makiramdam ka na ako, ang giyampang eto to, kagalangan ito. Makiramdam kayo, tahimik kayo, kay magsalitang kayagnan ko, metong iyang reverence ito. Neng konsekrasyon, importanteng diling party na ning misa, sisiklod kayo. Reverence ito. Kagalangan niya ito. Yung kagalangan, bibiyeyo, king kabanalan, sagrado, at tsukeng arapan tamo. Ali kabastusan, ali kaguluan, at Isabel, pakit na itang kagalangan king Birhen Maria. Panalangin tamo po kaniting misa, kaniting pepalto ng Isabel, karapat dapat, karapat dapat. Pero agkata nakatamong maging tutong mapakumbabalog. Ali manyirang aliwa. Ali magdown karing aliwa. Nuneto tong pamananggap, pamaglalawe king sarili ko atin kong kinan, pero nga pong Ginoo, patawara na ako, pasik na nga na ako, borina tanggapan ke. Kakadwa, maging tayimtim ya po sana yung kakatamong kapasalamatan keng pamandalo na ng Diyos, keng biyatamo, keng pamamia ng kalam, keng biyatamo. At kakadlo, dini po pwede talang iturureng anak lalo, no? Ing kagalangan karing sagradong lugal, keng sagradong rito, kareng sakramento, kareng imahin, kagalangan. Ipakit tamo, itang kaya katamong pamangilala, king karening sagradong bagay nga reni. Pwede tayang panamdaman at tsuyo ing Diyos. Itang big picture ito, yasanang akit tamo, aliwaret ang malating detalyeng masanting. Ing big picture is at tsuwe nga pong Ginoo, pakit tamong kagalangan at kasalpantayanan. Talakad tamo po at ipasyag tayong kakatamong kasalpantayanan. Itamongan, Sasalpantaya ko, King Diyos, si panglubos mayupaya, linalang King Banwa ang ponyato, at ng Yesu Kristo ang anak ng bugtong nga ginutamo, pengagli King upaya ning banal Espiritu,
ibait kang Nuana Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, nipa ako king krus mete at mikutkot, timipaya karing mete, king katlungaldo sinubli ang mebye, pepaitas siya banwo, makaluklok, wananing Diyos, sibang lubos mayupaya, iba't ka rin magbalik yan naman keti, banmukum ka ring mabiyang pong mga mate, sasalpantaya ko king banal espiritu, king banal na kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang miyering mete, at king biyalang angga. Amen. Para king pangakabos ning meto yato, i Kristo di natangya banto paran na ing kaburian ing ipana. King kapanaligan na king Dios, ing Nuana Virgen Maria inakman na ing sarili na, kanitimuring kaburian, makisan metong tamo king panalangin, tatanggap king kaburian ing ipatamo. Nga tamo makibat, Ginu pakalulu. Ulitan tayo. Ginu pakalulu. Bani Kristo, mapaminto king kaburyaning iba, ang tabayana na laring sablanganib ning banal na kapulungan, manalig karing pangako ning Diyos, manalangin tamo king Gino. Ginu pakalulu. Bani Kristo, ing kapayapan tamo, patahimikan na ring duldul ning pamipate, ang ponggera kaniting panahon, manalangin tamo king Gino. Ginu pakalulu. Bani Kristo, ang mabyebye mitmong kababan busal tamo, ilapit na katamo ka ring pakakalulo, ding magdili-dili ang pong mga inipan, at ding mipaburen kaniting panahon Pasko, manalangin tamo king Gino. Ginu pakalulu. Bani Kristo, nuwa na bunga ning sepupuna ning Birhen, turuana nakatamong lugod, ang pong parangal kang induna, karing pibale-bale tamo, manalangin tamo king Gino. Ginu pakalulu. O lubos mayupayang ipa, inganak mo din at ang iya banto paran na ingaburian mo, ban mi bayo king sablang bage. Ding panalangin mi, ilaganap desa na ing kayariano, ning pakalulu ampon pamagmalasakit, ning kapayapan ampon katuliran, at itiyaduan mi king kapaminatan ng Kristong ginumi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, maning kaya kayo't kanakon daon, matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan ni saning ginuiting daon karinggamat mo. King kapurian po ni kaligay ning lagyuna. King kasaplala tamot ning mabilog ng banal na kapulungan. O Diyos ay pami, king kapaminataning upaya ning banal na espiritu, ing Virhen Maria pengaglini ing bugtungay anak mo, manano na sanang ing mesabing espiritu, pabanala naman deting ayin, ayapag mi babo ning altar mo. Itiyaduan mi, king kapaminatan ng Kristong, ginumi, Amen. ing ginumanatili kay kayo, At kekan yat timurin. nayo ring pusoyo, Makayat na nala king Ginoo. pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Ampat ikami pupurianda ka, parangalanda ka, paligayanda ka, paulining misteryo ning indong Virhen, ibat king matwang kasalang, miras ke kami ing kasiran, ibat king sepupuna ning Birhen, ning anak ng babae ning Sion, tinubo neman ing pakabsi ke kami king tinape ning anghel, asinibulya at sinibulya para karing sablang tao, ing kaligtasan ampon kapayapan. Ing grasyang binating na ke kaming Eva, binalik na neman ke kaming Maria, kayo induring sablang tao, ing pangayindu, mayat bus ibat king kasalanan, ampon ibat king kamatayan, mibuklat kiya king kalam ning biye alanganga. Nung nukarin mi palalo ing pamikasala, lalo naman maglapo ing pakalulo na kang Kristong talapangabos mi. Inyapin naman ikami king pamanenaya king panyatang na, kambering anghel ang ponding banal, king dalit ming kapurian mo, ngamingan pupuri. Ikapining banal o ipa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtog ning espiritu mo, antimoing titi pang ambon kareting ayin mi, ban pabanala nala at para kay kami, gawa na lang katawan ng pondaya, ning ginuming Yesu Kristo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya, at bayo na kusang lubdinaw ng biyena king pamaylasa, ampon kamataya, no? Kinuha na yung tinape, pepasalamatan nakat pinuri, piraso na yung tinape, dinwang na iti karing disipulo na nga no, kuha na niya iti, ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iti yung katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan, kinuha ning kalis, pasibayo pa pasalamatan nakat pinuri, dinwang ni iti karing disipulo na nga na, kuha na niya iti, ikayungan at binom kayo kaniti, uling iti yung kalis ning daya ako, yung daya ning bayo ampon alanganggang tipan, amibubo para kay kayo ampon para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan, daptan yu iti king pamigaga na kayo kanako.
Ipasiyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Iniyangin ng gaganakan mi o mapamakalulungig pa, ing kamatayan ang poning pangasubli ng mebye, daraon miya kaya kaiting tinapya ng biye ang poning kalis ng alanganggang kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepaliyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ang pon sumuyo keko. Ikaming ansanang misulusulo king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banal ay espiritu. Ganakan me o ipaing banal na kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato, ban mi ganap ya king lugod, kambiyan ng Francisco ing Papa mi, at di Florentino ing Obispo mi, ding sablang pari ang pondiakono at ding sablang susuyo king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi aminuna ng pepainawa king pihong kapanayan ning pangasubling mebye, idalamula at ding sablang miyango na biye king pakalulo mo, ket ang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kambening mo na Virgen Maria induning Dios, kambenang San Jose ng esposo na, kambering no na apostol at kambering sablang banal, ami biye-biye kalugod-lugod keka king kekabandaring panahon, apuryan ampon apadigayan da kasana, king kapaminatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapaminatana, kambena ampon kayo, kagum ning banal na espiritu, sablang parangalampon ligaya keko o Dios, ipanglubos mayupaya, manggaman king alanganga. Ngini manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ipamiya chubala, isang mamiyang lagyo. Datang ke kami, hingkayarian mo, ipamin paning loob mo. Ketiking yato at king banwa, ipamin paning loob mo. Hingkakanan ipatawad mo ke kami, ning salami keka, at ipamamatawad mo. Ikahapos mo kami king sablang Maroko ipa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi,
Ban king kasaupaning pakalulo mo, itimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ang ponpag sa mi, ing panyatang ng mitmong ligaya ning talapangabos mi, Yeso Kristo. O Diyos, sa ipami, ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol, no? Ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. E mula sana babalik dan ding kasalanan mi, nung ing pansinan mo, ing kasalpantayanan ning banal a kapulungan mo, at pamayapan ng pon pisan metungan me agpangking kaburian mo. Ikang mabibiyen pon magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning ginumantabi sa kapilan man kay kayo. At kekan timurin. Ipagit tamong yening mika kami atong tamuking kapayapan. Diyo'y kordero ng Diyos, niyang milalako king kasalanan ng yato, mapalad na ring mayayaos para makisulo king apuna na ng Ginoo. Ginoo, ek matampang tanggap keka, dapat yagas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Diyos, sa lubos mayupaya, nginitinggap miya, iting waga, ningalanganggang kaligtasan. Sa upan mo kaming magsadyang lubos, king milalapit ming pamagmasusi karingaldo, amigdalang kaligtasan ket king yato. Bamiyang lalong matampang apagmasusyan, ing misteryo ning pangabayit, ning bugtong ay anak mo. Itiyaduan mi king kapaminatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Luklukay po sa guli. Paganakan mo po yung schedule tamo, keng 24 Bengi, Martes Bengi, ing Christmas Eve Mass tamo alas 8 ya ning Bengi. Alia alas 7, alas 8 ya po. But keng December 25, metong yamoy misa, alas 8 ning abak. Itanggat panapon ala ng misa, makasarayang shrine, manibat alas 12. Uling punta lang ko rin kanapon tegawan, manyiklod ko pa. Kay ba't ala pong misang 6:15 misa keng December 26, 27, 28, Webis, Biyernes, Sabado. Itang abak yang alang misa. Itang Sabadong Bengi, itang 6 p.m., itang usual schedule tamo, atin pong misa, alas 6. Kay ba't keng December 29, so December 28 lang Sabado. December 29, may piling kay katamong shrine para maging pilgrimage church para keng 2025 Jubilee of Hope. Po, ing Jubilee, dedeklarane palagi ng Santo Papa every 25 years. At mabilog yato, pag masusyan niya, ing Jubilee of Hope. Nung bisa kayong, nung makapunta kayo king Roma, makapag-pilgrimage kayo, gawan niyo po, nung alakong pamasay, munta na kayo mo king shrine tamo, Kelly. Ipasikil ko la later on deng kay deng pilgrimage churches. Siyamla po, sentro yung cathedral, adwala kening west, ing shrine tamo po yung Santa Rita. Kaya ba't adwala keta king east, San Luis ata, kaya baloy tametong king south, adwala naman, ko lang memorya. Kaya king north, ing Apo, ang popaying Mabalakat. Na po itang sentro Mabalakat. So, siyamla. Adwa, north, east, south, west. Sentro yung cathedral. So, retatin lang balamo grasyang kapalit nung makapag-pilgrimage tamo. So, king December 29, Domingo ya po ito. At tamong misang alas 8, tang usual, pero itanggat panapon alang misang 5:30. Agkat da kayo, adetang bisang makiabe, ketaking seminaryo magumpisa, ing opening na ning Jubilee of Hope, ketaking ang Archdiocese namo, kay ba't kanita magprosesyon papunta king katedral, isunduyeng misa ka rin. Po, at magdala tamong kakatamong standarte na ning birhen. So, nung bisa kayo pong makiabek, may itong yung sakripisyong pilgrimage ito. Po, umpisa na ning Jubilee of Hope. King Vatican po ibuklat na ning Santo Papa king December 24 ata, ing Jubilee Door of the Jubilee of Hope. Kay ba't king December 31, ay 31, Martis, ing misa tamo alas 8 na ning Bengi. Solemnidad jita ning Birhen Maria induning Dios. New Year's Eve yita. Makanyan mo naman tang January 1, 2025, Solemnidad jita parangal king Birhen Maria induning Dios. So alas 8 ya ning abak ing misa tamo king January 1. Kay ba't January 8 and 9,
Wednesday, ang pong Thursday, ala pong misang 6:15. Ala ko kanita, kaya be ko katang editorial board na nitang gagawan ming document para kareng Catholic schools. So, paruminggo kung ala kanita. Lana. Ing kaya kong budget para piyesta, yun ang syuke keng tutukin Domingo. Ay po. Siklod kayo po para keng kakatamong panalangin king Birhen. Panalangin king Birhen ning Lourdes, itamangan, o kapilan man, Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula ka ring maliligalig, balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit ka king groto ka rin Lourdes, kaya tulaming gewang suging santuario, ibad ka rin payabot mo na ding kekang kasaupan, at dakal na lang masakit at kinayap, karing karelang panamdaman kaladwat katawan. Inya lalapit kong mipnong kapanaligan, ban adwaning pamamilatan mong indo. O indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalog ko kay adwanan. Anting kapasalamatan ka ring sahok mo, panikwanan kong makitulad king kekang kabanalan. Ban misal na eldo makapakirake ko king kekang ligaya. Amen. Ipami at yukabano misang banyang lagyo mo datang kaya kaming kayarian mo. Mi pamintuan ng lub mo kaya tisuli pantibalwa. Inka kanan mi king aldoldoy, biya mo kaya kami king aldongeni. Ampon ipatawad mo kaya kami ding sala mi keka. Antining pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mga mo kaya pa isaul kintukso, nunay kabos mo kami king marok. Bapo Mariamit mo kaking grasya ang ginong Diyos at tsukeka. Doon ka karing sablang babayat mo niya panamaning bunga ng atyan mo Jesus. Santa Maria Indunin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Ngayon king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipat king anak at king banal Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, ibat king kamumulan, nginit kapilan man manggaman king alanganga. Immaculate Mary, your praises we sing. You reign now in splendor, with Jesus our King. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. In heaven the blessed, your glory proclaim. On earth we, your children, invoke your sweet name. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. True Mother on earth, and beg you to watch o'er the land of our birth. Ingino manatili kay kayo. At keka antimurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuing ipating anak ating Espiritu Santo. Ing Amen. misa may arine, umekoking kapayapan. Salamat, King Diyos.